US le China te chu South China Sea chungchanga anin beina sa hlea chung anin beina zinga then khat chu I han en chin tiang China in South China Sea a ram nei tuma chet ala ngot na chu dan kalburani ti in US Secretary of State Mike Pompeo chu an soya Pompeo chu an Beijing in tuipui ram in chua thu nei na chantuma a thenom ram te nawjok te a vau thin chu a diklo thu a soibok ani China chuan US chuan tumreng wangin thu dikle international law soi dang lama tumani ti in a changle thunga China chuan South China Sea artificial island siamin chuta chuan sipai mun adin meka he adin meka hi Brunei Malaysia le Philippines Taiwan le Vietnam te po in anramanga an chhal vek ani South China Sea clear kar ang tereu te om fir te chu a chevela ramten kumza chuang fe an ramtia anin chu to ani Beijing in aramanga achal hi 9 dash line ti ni in aram ani zialan tirnan building sa in avil boka sipai mun adin bok heng clear kar te hi mishing te na anlu alem lo ni in clear kar pahni lian deuh bik chevel chu natural resource a house ataka ngai ani thung ani hei ba ka hian longkong poimo lutukle sanghaman namun poimo ani bok annual defense review aneya Japan chuan China in naval activity ani reng te chu ngai mo in Beijing chu East le South China Sea status quo thak danglam tuma apu bok Mike Pompeo chuan Beijing in South China Sea Spratly Island aramanga achal chu nolin Beijing hian helai biala adu ang thil akal puingot athiang lo ti na soibok ani US chuan ramin chuwa tranbik ani ngai lo thu soin Beijing in Vietnam Malaysia le Indonesia tuipui achu ngot chu apom lo thu asoibok ani China in ramdang te wawa sangaman na emo hydrocarbon development heng tuipuya kalpui aphal lo ngot emo chutilam hoya ma alak na hi dan kalani ti na soyani Khovel chuan Beijing in South China Sea maritime empire anga hi arem tilowang ti in asoibok Twitter katlang in Washington DC Chinese embassy chuan US State Department chuan thudikle international law United Nations Convention on the Law of the Sea siam danglam atumani ative thunga America chuan helai biala thil omdan alova luak chuaka soin China le ache ve ramte inkara hem thlak atumani ti in asoiboka US pu na hi pom theilo ania China chuan anol bur ani atibok he tuipui hi longkong poimo lutuk ni in tun hnaya China le ache ve ramtena buaina an nei phana ni bokin China chuan mishing lu alo clear kar pahni Brussels le Spratly te aramanga achal na tak wangani China chuan he territory lian ber chu kumza tam tak kalta to atang khan anram ani thu asoya helai mun hi sanghatam em na le oil le gas reserve tam tak omna nia soi ani US chuan helai bial hi China chuan sipai mundinin thunun tuma puin China ram ani lo zialan tirnan freedom of navigation mission kalpuin a indolong liante atir fo boka hei hian China atithin ur em bok ani oga sangni somparet khan South China Sea Island ramin chu finfia turin BBC team te chu US military plane in an thloka an radio katlangin pilot chu arang theyang bera thlok son ngal tura hriat tirna adong ngalani hemi malok hian China chuan a bomber te chu helai clear kara hian a thlolu tir bok ani China in helai mun hi athunun ani chuan khovel a longkong poimo per athunun dona ngai ni in chu an du lo hle ani ram panni te in kar boruak hi a che hlea a che chho zel don ni te point alang ani